Pemirsa pandemi COVID-19 mawusan akaun ring perekonomian Krama Bali, pemekas ring Kabupaten Tabanan. Krama sani makarya ngandalang bidang pariwisata, makin patut memilih bidang sani siosan. Pertanian wanta silih tunggil bidang sani pungkuran puniki, mewali kelimbakang oleh Krama. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Tabanan, Ninyoman Riawati Nguningayang, nganutin data Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, sane mangkin Tabanan medue sata 3,6 subak, antuk wilangan angganing 103,6 tali 906 5 petani. Warsane puniki wilangan petani ring Tabanan nincap sayhang ring awarse sedurungnyane. Ring warse kalih tali 19, wilanginipun kantos 103 siki tali 36 diri. Ring warse kali tali plekutus wilanganipun wantah 100 likur tali 500 petang sepat diri. Wilangan petani ring Tabanan yukti wenten penincapan ring warse kali tali kali dase puniki. Punike minap sangkaning wasane pandemi COVID-19 sane ngawinang kata Krama mewali dados petani. Sekewanten salami 3 warse pungkuran utawi saking warse kali tali 17 kantos kali tali kali dase, jimbar lahan carik ring Kabupaten Tabanan, akeh sane alih fungsi lahan kantos siut long atak 9,4 hektar. Saking wilangan inucap wantah 10% jimbar carik jabran warse alih fungsi dados wangunan. Kepala Bidang Sarana Miwa Prasarana Dinas Pertanian Tabanan I Gusti Putu Wiatnyane Nguningayang nganutin data ring Dinas Pertanian, jimbar lahan carik ring Tabanan warse kali tali 17 wenten selikur tali ulung dase 10 hektar. Miwah warse kali tali dase nedunang menados yang ulas tali 394,16 hektar. Antuk punike salami 3 warse, penyusutan lahan kantos siut longatak 9,4 hektar. Ya diastun nasa punike wantah 10% sane alih fungsi dados wangunan. Sisanya ini menados widang pertanian hortikultura miwah perkebunan. Bisnis Bali Nguningayang.